салом тамошобинони азиз, хуш омадед ба гурӯҳи мо. умедворам хуб, сиҳат ва саломат ҳастед. дӯстони азиз, ҳар рӯз барои мо бисёре аз тамошобинон менависонанд: ака, як фаҳмонед, заряди телефонамон тез тамом мешавад. агар ягон роҳаш бошад, барои мо фаҳмонед. дӯстони азиз, имрӯз яке аз роҳҳояшро барои шумо мефаҳмонам, ки заряди телефонатон аз ҳар дафъа бисёртар мебарад. имрӯз ин корро барои шумо дар телефони Redmi ёд медиҳем. хуб, то охири омӯзиш ҳамроҳи ман бошед. ба настройкаи телефон ворид мешавем, дӯстони азиз. баъд дар ин ҷо уведомления из центри управления ба он ворид мешавем. уведомление приложений чихеле дида истодаед. ба он ворид мешавем. дӯстони азиз, дар ин ҷо ҳамаи барномаҳое ки дар дохили телефонатон насб кардаед, дар ин ҷо нишон медиҳад. ва ин ҷо ҳамаи он барномаҳое ки дар фоновой режим дар телефонатон кор мекунад, пайдо шудааст. мо бояд барномае ки истифода намебарем, онро хомӯш кунем. дӯстони азиз, мисол шумо аз WhatsApp, Imo, Instagram, Viber ҳар рӯз истифода мебаред, онҳоро хомӯш намекунед. дигар барномае ки барои шумо лозим нест, онҳоро ҳатман хомӯш кунед. барои мисол, ман хомӯш мекунам. барномае ки ҳар рӯз истифода намебарам, онҳоро хомӯш мекунам. Play Market, چه خیلی دیده ایستاده دوستان عزیز. بازی ها رو برنامه‌های بسیار دارید، باوری دارم در تلفنتون. اونهایی که در کار نیستن اونها رو خاموش کنید. اینا همش کم کم باشد ضرورت تلفنتون رو تیز تمام میکند. دوستان عزیز، بعد از خاموش کردن این کار باوری دارم ضرورت تلفنتون از هر وقت بسیارتر میبرد. این کار را کنید و قوت تلفنتون رو سنجید که از هر وقت چه خیلی میبرد، بسیار یا کم. اگر فکر و اندیشه دارید برای ما در زیر ویدیو نویسید، ما حتما خواهش های شما رو به این نوبت میگیریم. دوستان عزیز، تا آموزش های آینده صحت، سلامت و تماشابین ما باشید. خیر.